vrata za izlaz. I nije opasnost za eventualni raspad BiH u stavovima i politici Republike Srpske i Srba, nego u ponašanju SDA i Izetbegovića, koji još uvijek 21 godinu u miru neće da prihvate da je Republika Srpska realnost, da je ona život jednog naroda. Kada bi neko htio da je ugasi ili oslabi ili razbije, da bi on praktično uništio život svakog od nas pojedinačno. A ko će dopustiti da mu se ugrozi život? Niko. Dakle, mi moramo politički mudro djelovati, biti uporni u svom nastojanju da zaštitimo svoj interes, svoj identitet i na ovaj način, kako sam rekao. Mi, znači, posle tog referenduma imamo još 6-7 dana da izađemo na izbore. Ja vas pozivam da tu posljednju sedmicu kampanje iskoristimo, da posjetimo dodatno što više ljudi i do sada i do tada to činite, da shvatite da je ovo prilika da promijenite Rudom, da uradimo nešto što može biti korisno za vas, za vašu opštinu, da izaberete novog načelnika u liku našeg prijatelja i korisnog partnera Dobre, a da naravno date isto tako veliku ogromnu podršku listi odbornika sa Srpske partije i da na taj način sa novom snagom, sa novim ljudima, sa novim vrijednostima u njima krenemo u budući period života i rada ove opštine. Ja sam uvjeren da ste vi na to spremni i ja vas samo želim u tome podržati, zato sam danas ovdje.